Yemwe muraho yica no bayita inkomoko Forbes. Ese nawe ujya wibaza nkanjye impamvu umuntu aramba ku buyobozi ku buryo amara igihe kinini cyane nawe ubwawe udatekereza? Yewe nanjye nuko. Uyu munsi twabahitiyemo kubagezaho urutonde rw'abaperezida 10 bayoboye igihe kinini mu mateka y'isi kuva isi yaremwa kugeza ubu. Tubibutsa ko bakunze ba inkomoko Forbes kumva ibiganiro byacu nibyo dushingiraho dukora ibindi biganiro bikurikiyeho. Tubibutsa ku bantu mutarakora subscribe kuyikora kugira ngo ibiganiro dukora byacu bizabageraho mu bambere kugira ngo mubikurikire nabyo bitabacitse. Reka dutangire. Uri ku mwanya wa 10 mu baperezida bayoboye igihe kinini ni uwitwa Hun Sen. Mu gihugu cye bakundaga kumwita Kambaje. Yari minisitiri w'intebe kuva 1985 afite imyaka 39. Ku mwanya wa 8 ni wo bita Ali Khamenei, ni perezida wa Iran. Ku mwanya wa 8 ni witwa Ali Khamenei, ubu yitabye Imana, yari perezida wa Iran. Yari umuyobozi w'ikirenga kuva 1989 akora imyaka 35. Ku mwanya wa 7 turasanga perezida Theodore Obiang Nguema, ni perezida wa Guinea Equatorial. Yabaye perezida kuva 1979, yategetse imyaka 45. Ku mwanya wa 6 turahasanga Paul Biya, yari perezida wa Cameroon. Yayoboye kuva 1982, yakoze manda ye imyaka 41 yose kugeza mu 2024. Ku mwanya wa 5 turahasanga Muammar Gaddafi, yari perezida wa Libya. Yategetse imyaka 42 kuva 1969 kugeza 2011 nk'umuyobozi wa Libya. Ku mwanya wa 4 turahasanga perezida witwa Yumujadin Sedembar, yari perezida wa Mongolia. Uyu muperezida yayoboye imyaka 44 kuva 1940 kugeza 1984 nk'umuyobozi wa Repubulika ya Mongolia. Mu baperezida bayoboye igihe kinini, ku mwanya wa 3 turahasanga Kim Il-sung. Ku batazi iryo zina cyangwa barizi, ku bakoresha ubwonko ufite umuvuduko wa 4G bumvishe ko ari muri Korea. Uyu yabaye perezida wa Korea imyaka 45 yose ku butegetsi. Yayoboye 1948 kugera 1944 nk'umuyobozi w'ikirenga. Ku mwanya wa 2 turahasanga uwo bita Chiang Kai-shek. Uyu yari perezida wa Repubulika y'Ubushinwa. Yayoboye imyaka 47. Yayoboye 1928 ava ku butegetsi ku 1975. Ku mwanya wa mbere mu baperezida bayoboye igihe kinini, wawurambyeho igihe kinini nk'uwari warabuguze ni uwitwa Fidel Castro, yari perezida wa Cuba. Yayoboye kuva mu 1959 avaho mu 2008. Yayoboye kandi inzego zitandukanye, yabaye umuyobozi mu nzego zitandukanye nka minisitiri w'intebe w'icyo gihe, akaba na perezida. Nshuti bakunze ba inkomoko Forbes, turabashimiye. Nimba nawe wifuza ibyo tuzakugezaho muri video zacu z'ubutaha,